Dragi moji, dobro vi meni došli u moj novi video. Srdačan pozdrav za sve vas. Danas pravimo mantije sa kajmakom, pa idemo lagano u moj novi video. Evo ovako, dragi moji, kao što sam rekla, danas pravim mantije s kajmakom. Jufke sam zakuhala kao uvijek što zakuham, jednu sam jufku razvila, znači pripremila sam pileći file sa lukom i začinima. Pa evo sada ćemo rezati na komade, znači brzinski nešto pravimo. Znači sjećemo na komade ove jufke. Znači kako ko hoće, neko može veći, neko manje, ja ovako pravim. I znači sada ćemo meso stavljati u kockice i luk. Znači file sad praktikujem kad pravim ove mantije da nema kostiju, jer nekad i dijete jedi unuče, pa rekao da ne bi, ne daj Bože, se ko zaglavila nešto. Evo ovako ja ću ulje otvoriti sa nožem da se ne prospim. I znači, pošto smo stavili meso u svaku ovu kockicu, znači ulja moramo staviti, pomastiti, jer bude ljepši. Pravit ću danas kajmakom, pošto volimo to sve, pa hajde reko da snimim klip. Znači primotamo. To su ove prave naše bosanske, starenske mantije. Evo ovako. Znači, ništa posebno nema oko njih da je neka... Ja inače što god pravim u mene nema da ja sad to nešto dogodim zbog kamere ili nešto. Ja to pravim kao za sebe, tako sam se i predstavila u svom videu. Znači, bez ikakve treme i bez nešto. Evo ovako, znači pounimo tepsiju. I znači lagano poridamo ove mantije. Znači kupila sam domaći kajmak, pa hoću danas da napravim sa domaćim kajmakom, jer budu meni baš dobre. Znači sada ću ovu jufku razbiti da vidite kako to ide. Znači mora se nasut brašno, da ne prelijepilo, pošto je toplo napolju, da ne se prilijepilo. Znači sad ćemo ustaviti da mi ne ostaje. Nek bude malo tih. Znači luka crvenog mora biti, to daje i tu ljepotu. I okus kako god. Znači sad da unimo da se ne bi slijepila ova jufka. Eto ga. Sad opet lijepo zamotamo, kao što sam i one prije ovih. Pošto su ove duple da ne bi se... Evo. Može i ovako. Znači one se malo duže peku zbog ovog mesa, 40 minuta moraju se peći na 180. Da budu ono lijepo pečene, da ne bude slučajno šta, kako ne treba. Evo ću manje dijela staviti tu.
Evo ćemo baciti ovdje u ovaj dio. Evo pogledajte. Znači to se sad pouni i ide na pečenje. Znači 35 do 40 minuta. No čovjek ne možeš baš pogoditi u sekundu, ali tako. Pa se vidimo poslije pečenja. Dragi moji pratioci, evo ja sam ispekla ove mantije, sad ćemo ih lijepo pokajmačiti. Šta stavila tačno u kajmak? Domaći kajmak žena donosi i malo mlijeka i posolila. I znači sada ćemo ovo preliti preko ovih mantija i zapeć i to je tu. Evo znači ovo ćemo sve istristi. Malo ćemo i zapeći. Ovo odlično izgleda. Evo izvadila sam ovu svoju pitu iz rerne. Sada ćemo lijepo izvaditi. Evo pogledajte kako je ispala lijepa. Nek se hladi, znači vrela je. To je to. Dragi moji gledaoci, i današnji video smo doveli do kraja. Znači napravili smo mantije s kajmakom na moj način. Pretplatite se ako niste i idemo lagano do sljedećeg puta, vidimo.